Evo nas u Sarajevu, a Enis nas vodi u strip umjetnost. Kako si, Enise? Dobro sam, hvala na pitanju. Vi? Odlično, hvala. Prvo čestitam na svakom tvom rezultatu i uspjehu, za koji se već onako čulo širom svijeta, možemo tako slobodno reći. Hvala. Kako si se zapravo zainteresovao za crtanje? Da li je to baš bilo od malih nogu? Kako je to izgledalo? Ma upravo tako, crtam od kako znam za sebe definitivno. Imam par crteža koji su nastali sa 5-6 godina i pokazuju šta je mene interesovalo tad. I pored crtanja ono što sam volio su filmovi. Tako da u tih par crteža možemo vidjeti par elemenata ili kadrova iz filmova koje sam tad gledao. To je ono čega se ja sjećam, ono što mi je ostalo u vizualnoj memoriji. I nikad nisi odustao od tog svog sna? Pa nisam odustao, iako sam imao pauzu jednu, da tako kažem, od 4 godine, jednu dužu pauzu, jer sam upisao i završio srednju medicinsku školu. Totalno nešto drugačije. Da, totalno nešto drugačije, a mene je interesovala anatomija i volio sam uvijek crtati figure ljudske i nakon 4 godine srednje medicinske sam shvatio da mi to nije nešto što želim da radim i samo sam završio i nisam čak ni položio državni ispit i odlučio da upišem akademiju likovnu, na šta roditelji nisu baš bili sretni. Pokušao upisati likovnu akademiju, prvi put nisam uspio, tek sljedeće godine bio sam odlučan da ću samo to i upisao tek sljedeće godine. To je važno ne odustajati. A kako je zapravo nekako svijet dalje čuo za tebe? Ti si se desio na pravom mjestu u pravo vrijeme da predstaviš svoje radove i tu je bio jedan skaut, je li tako? Jesu. A prije toga sam pravio teren, da kažem, ovdje u svojoj mahali. Nekako mi je to uvijek bilo, hajde da vidim šta mogu napraviti tu gdje jesam, pa ćemo onda dalje. Već ovdje lokalno je prepoznat tvoj rad? Pa jeste, imao sam par projekata koji su meni jako dragi, možemo pričati o tome i nakon toga sam se povezao sa nekim ljudima koji se bave stripom i shvatio da zapravo postoje ljudi koji u svojim 50. godinama života koji imaju porodicu, bave se stripom, rade apsolutno za to im je profesija. I onda shvatio da je to nešto što je moguće i u Makarskoj sam čuo da ima jedan dobar strip festival koji se zove Mafest i saznao da će doći na festival Talent Scout iz Marvela i da je to prilika da ljudi koji žele, kreativci koji su iz regije, koji žele da pokažu ono što rade, da nekako dođu. Tako da sam iskoristio to i nisam prošao, kao na akademiji, nisam prvi put prošao dobro. Tek neka druga šansa je bila. Sljedeće godine opet imao sam tu sreću da je opet dolazio isti čovjek. I onda sam se u tih godinu dana odlučio, znao sam da je to ono što želim, jer sad postoji realna prilika, šansa zapravo da ću možda uspjeti. I onda sam pripremio portfolio malo bolje. Tako da sljedeće godine sam uspio. I kako je sad zapravo izgledala ta saradnja? Ti dobiješ zadatak, crtaš dalje. Kako u stvari izgleda ta veza između Marvela i tebe? Saradnja je počela tako što nakon što smo se upoznali, nakon što sam pokazao rad, dobio sam mail i onda sam dobio, putem maila dobijete kao nekakav testni scenarij koji 5-6 strana koji trebate da osmisliš, da nacrtaš. Da uradite 5 strana, 6 strana stripa
jer za strip nije bitno samo crtež da dobro crtate, nego nekako način na koji pričate priču kroz slike. Povezati sve to. Da. Tako da sam uradio te testne stranice, poslao nazad i čekao prilike mjesec dana da dobijem odgovor. Kad sam dobio odgovor, pa mislim... Euforija. Pa jest, ko mene zna dobro da sam čitav život maštao o tome, tako da je to bio baš ključni moment. Nekako bitan, meni lično bitan, stvarno. I koje si sve projekte radio za njih? Pa radio sam, recimo prvi projekat se zvao Original Sin i to je bio kao nekakav godišnjak, kako to annual, koji tako zovu, u sklopu jednog njihovog serijala. Radio sam Avengerse, crtao sam Ironmana, Hulka, Spidermana. Da. I to je možda najveća stvar. Mislim da uvijek spominjem da sam Spidermana crtao kao klinac u školi. Ti si to prizvao sve. Pa bio sam uporan da to je jedino što želim. Tako da je na kraju dobio priliku da ga crtam oficijalno za Marvel. Spomeni još neke vrlo interesantne i vrlo značajne svoje projekte i aktivnosti, pored fantastičnog uspjeha sa Marvelom. Šta se još dešavalo? Ono što je meni bitno, prije samog Marvela imam par projekata na kojima sam radio. Recimo Frames, to su bili reprodukcije, kroz crtež, reprodukcije filmskih kadrova. Nakon toga Sabot, to je sarajevski robot, zapravo robot koji je sastavljen od sarajevskih zgrada. Te strip Tajna Nikole Tesle po priči Karima Zajmovića, koji sam radio sa novinarom i kolegom Aleksandrom Brezarom. Tu smo adaptirali Karimovu priču za strip, koja, mislim, Karim je pisao za strip i pisao o stripovima. Tako da je meni taj projekat jako drag i bitan, jer smo dobili priliku da pretvorimo tekst za nešto što je nekako najbolje odgovaralo strip. Kakve su bile reakcije, feedback? Desilo se da zapravo vijest o Marvelu je izašla u isto vrijeme kad smo i odlučili da pokažemo i strip. Promovišete, da. Promovišemo strip. Tako da reakcije su bile, mislim, jako dobro. Ja sam zadovoljan nekako kako su ljudi reagovali i na taj projekat i na generalno sve dotad što sam radio. A ono što se poslije dešavalo, nekako Marvel je meni otvorio mnoga vrata i ja sam se osjećao, da kažem, imao sam više samopouzdanja da radim ono što sam želio uvijek da radim i bio još sigurniji u to da je to... Da je to to. Da. Treba da se tako da sam baviš dobio tim. priliku, pored toga da radim za prilično interesantne projekte, dobio priliku zapravo i da predajem, da održim par workshopa, da se upoznam sa mlađom generacijom i da shvatim da ima jako puno mladih ljudi ovdje, talentovani koji interesuju stripovi, koji čitaju stripove i žele da crtaju stripove. Tako da sam dobio priliku i nadam se da sam uspio inspirisati neke od njih da odluče čvrsto kao što sam ja odlučio da se time bavim. A šta je ono što nekako govoriš tim svojim polaznicima, učesnicima, ne znam, predavanja ili radionica, pored toga što neko ima talenat, šta je još važno da prosto čovjek zablista i da taj rad nekako bude na kraju prepoznat? Šta im najčešće savjetuješ, pored znanja i vještina koje im nekako prezentuješ? Pa govorim da je bitan rad. Talenat je mali procenat talent, mislim... Polazna osnova. To je nešto što je naravno polazna osnova, ali rad, red i disciplina nekako, to sam sebi uvijek sebi zadam, tako da naglašavam i onima kojima predajem da je to bitna stvar. Da se time baviš nekako svaki dan? Svaki dan crtanje je bitna stvar. Mislim, govorimo sad o vizualnoj umjetnosti, govorimo zapravo o stripu i ilustraciji. Crtež je osnova svega.
A kaži mi, u kakvoj je poziciji generalno sada ovdje kod nas strip umjetnost i koliko naravno ti pratiš i kolege i kolegice iz regiona, naravno ti sigurno pratiš svjetske trendove, koliko često se odazivaš ukoliko ima nešto Zagreb, Beograd, neki drugi gradovi u regionu? Situacija je bolja nego što je bila. Postoji dosta autora koji se bave stripom i ovdje kod nas i u regionu. I postoje festivali, ja ću spomenuti Mostarski strip festival, Mostrip, koji se dešava u oktobru i već 3. godina i sjajna ekipa koja stoji iza toga, koji su zapravo ljubitelji stripa, koji su željeli da nekako strip scenu, zapravo sam strip donesu u svoj grad i da podignu svijest o čitanju stripa. Tako da imao sam priliku i raditi sa nekim od crtača i učestvovati na festivalima i u regiji i u BiH kao i u Evropi. Hvala najljepša, ja ti želim mnogo sreće i uspjeha, samo tako nastavi, svaka čast. I naši prijatelji iz Natura Vite imaju super nove čajeve, evo taman za jesen i zimu, možda nisi probao do sada. Taman možda kad budeš crtao i stvarao, možda ti bude super za neku inspiraciju. I evo jedna personalizovana termosica za čaj. Jel ti se dopada? Sjajno, sjajno, hvala. Ovo vam treba kad krenem na posao. E pa to. Možeš u autu ili onako dok šetaš ili dok crtaš. Hvala. Eto, nema na čemu. Hvala tebi.